voin hi October ni somni pariat sang ni somni pani ani tuntuma hian foreland compensation la turten an sumlak turte anlak thailo na chan boina kal zela department lamdin mun kan thlir na le kan jirchiana kan ron tar lang don ani hun masalama khan land owners association lam kan biak ponate kan lo ti chuak to kan ngai thavek to in arinom tren khat chuan he foreland compensation lak tur hi SCDP a an semaniang tite sarkar kaltlangin sarkarin eive atumem ni tite ari thina heng zongjong omzia hi kan lepse chindon ani tuna harsan na thlen tu nia mipuin kan putak ber forest department lamdin mun kan jirchiana tangin he foreland kongron kaltura hian national highway atanga meter somthum hi highway reserve ania abak ngil takatea meter zariat hi roadside reserve forest alonita he dan hi hun masalama dan lui kan ti kha tun meka dananga kan man alolani ranga department lamin anrin tak berzo kachu sangkhat zakwa samnga paruk autonomous district council hun laidung zuya sangkhat zakwa samruk pangadan forest reserve area kha manvek alania chuwangin dan hlui kan tia kha tun thlenga dananga man alani si ani hei hi assam gazette ti chua ani hemidana forest reserve area kha manvek alania chuwangin dan hlui kan tia kha tun thlenga dan anga kan man alania ti chuan hunma salama forest plantation po omlo kha forest department in claim an tum ti thom aron rileta hemi chungchanga forest department lam kan jirchiana chuan Indiaram rural na sangber Supreme Court pon forest rama apom dana chuan ram noya thil chinemo chin lo khan omzia anei lovin jungle land thing din na le engpo mai kha apom ni in soi ani ti chuan forest survey of India in kum khadana forest ram din mun ati chuak thina chutianga azir chen na le a survey na chuan Mizoram hian forest apom lai za somriat pali point pangalai anitani reserve forest kan tite inner line reserve forest kan tite hi anei tu chu central sarkar aniti kan soi thina hetiang hi helai department pakhat le NHIDCLmo kalaimo ram nei tu ten manlai thil kan lo ti kha danang chuan valid alania manmek ani central sarkarin forest ram anga minron enfel sakahi azakol line lovin central in Mizoram chunga forest din mun min enfia sakna le Supreme Court in forest ashil fiana apom chinchu ani dananga forest department lamle anei tulam central lam tran chan chu hetiang hi ani sangkha zakwa samruk panga roadside reserve forest notification inner line reserve forest notification le dim forest atan chuan Supreme Court judgment ni sompani thlasompani sangkha zakwa samkwa paruk ani ram nei tu ten dan hlui an phora hetiang hian sumlak don to forest department lamin minti boy antia khan Mizoram chu district kan ni hunlai dan kha manmek alania office kan manmek le compensation lagna konga po boina kan tokta nipon alangani manlai dana reserve forest kha tun nuwa reserve forest sa thiana di reserve na alo om silova lo theilovin sarkar department chuan lamangin Mizoram chung za somriat pali point panga zet mai forest ramngo noya kan la omringot mai po hi ngai tu ngai tak ani ome manlai district council kan omma lalteneya kan lo omto na te kha district council hunlai reserve forest kha manmek alanisia khotam tak chuan boina an nei mek bok ani ti chuan forest in min enfia sakhi ven himna dan conservation forest act 1980 dan aumlea ama kan soitak forest in an enkolemo enkolloemo kimi forest survey of India 10 an record anga khian ti chiatemo kongsialemo om donin forest clearance angai ta hrim tina ani chudana chu central lamta ani angin helai zorom chunga forest ta aniemo mimalram aumemo omloemo ti ngai tur anita forest survey of India in reserve forest a arin luto haram ti chiata wanga clearance latura anti na chanchu ecological loss le environmental damage tur wang anita forest ram mel mang ati danglam na tur le ati chia turte enfiana ani berang chu clearance petu tur tunge kanti chuan Ministry of Environment and Climate Change te anilea
Ministry lam hian Parivesh portal antia heminuaya NHIDCL hian Form A Part 1 Forest Clearance anti chu online in athelu tur ania ti chuan achangtu Mizoram DFO a chu lut masaberin heta hian an kongron kalna tur zong chu an submit anga DFO in alo en dikanga NHIDCL hian clearance anlak nge angai ti chu kan hreta ani NHIDCL hian clearance nei turin anlo thelu reng em kan ti chuan anlo thelu mailo ni in soi ania then khat chuan kumni malama khan NHIDCL hian clearance lo la to nita se aboi turang ang boin a fel hi anring to ma zok ani ti chuan scholarship DFO masa khan ni som pasari thlasom pakhat sangni somnia clearance la turin hriatirna alo ti chuak to a DFO in alo endik to hi project screening committee a lu chholein an recommend chuan nodal officer a alu chhole don ani nodal officer in a recommend ani chuan DFO a aron chuk lenga chutiang chuan tuna akal dan mek nia soi ani DFO in lo chianin thing engzange tludon ti te ramsa engzange mu thin ani ti te alo chian levek don ani NHIDCL in kong anleina tur hi kong thar engzange ti te enfia tur ania alan danin kong thar hi atamzo kalei thar vek tur soi ani kong thar hian National Highway kan man me ka hi apo vezeu don chawa ti chuan clearance ti fel indo dana le taila DFO tanga aizolama ho tu te thlenga process akal chung hi thlanga ve lai po ani theiti ani le nodal officer lam ala thleng lo ni in soi ani heng kong kalna tur hi khuwa tanga kalngai fe te a om ni in soi ania chu wangin Forest Survey of India in a survey chunga za somriat pali zinga mia khian ram hi tam tak aumta NHIDCL hian clearance an langei tur ania an la harnge tuna kan boina hi ale lama kan chui chen le deu angai don ani Survey of India te hian thingdin na to phot ang chi te heng ho reng a hi clearance tel lova na tho hi alorem tilo shim ta ni in alang tin Forest Department hian clearance phur lo ta se chu environmental activist win High Court lama khin antum dona Forest Department lam hi an boile hle dona an napon atuar don ni in an soibok konpui ko kaltlang tur then khat kan zona a case adana wangin verification lanei tur ni in soi anibok NHIDCL lamin clearance unlock fel nuwa compensatory fund act danin ramti chen natura forest sum anchun lu tur auma chu abo bang omlovin central lama and call to te kut thleng le in state in share anai ve chu ram and call to Mizoram forest lama za som zelin kumtin APO approve ani chuan aron release letrin chu green Mizoram le Kawngmei ven turte thingpun turatana ansem thina tele thildang danga thunai tu central lamin man phalchin siamin rules noya man tur bitukin man anile ta thin ni in ansoi company lamin poisa anchoi tur po chu central lam chut vek ania konglai tu NHIDCL lam hian anchoi ve tur chu eco class ranga thenle ania class 6 thlenga thenle ani a class ajirin arethi asangle bok ti chuan hetiang process Forest Department lamin endik na ankal pui chaume ka hian hautulu aizolama kalkuala helam DFO lamin unclear chuan nodal office lam thleng chaulein anni hian ministry lama anthon thladon chau ani ministry lamin anlo endik velenga Mizoram lam department tenen inberon lein chuta pass ani chuan IPA in principle approval lo chuakin NHIDCL hian na anthok theidon chau ani tuna hian compensation tanga boite po hi abul thuthi kan hrefulo nge Forest Department lamin sangni somnia kongkal tur an hriat khan forest clearance la fel turin anlo tidiam to sia clearance anlak harwang a ang tariau ani Forest Department hian mipui compensation kan khoilo tin clearance an boipui berni in soi ania NHIDCL hi sangni somnia clearance la tura anlo ti to kha chu le kha chu NHIDCL chuan thupin DFO in hai chuak lein clearance la turin July ni somni pariat sangni somni pania deal turin scholarship DFO in a request leta ni in soi ania NHIDCL hian ni somni pakua tanga ni somthuma clearance deal na an thelut ve ta chawa
kan mutan taber chu NHIDCL hian anti tur clearance hi lak antum mai lo ni in alang ta ni compensation lak na hian forest department lam chuan anna forest clearance 1980 soidanin clear dura malak mai kha ania forest conservation act 1980 chuan forest area reng non forestry activity atana divert ani don chuan forest clearance deal angai ti anram chunga ti chiatemo engemo malakna aumani chuan clearance angai ti na ani department lam chuan mipuiti boy hi kantum anilawa forest clearance forest conservation act sangkha zakwa somriat in neitur atiang hi NHIDCL hian zomai se kanti zo kani ti hi antran chan ni pon alang tani forest department hian hetiang hian thildang na ma in langayam kanti na chu thildang na po thlaibik nei lovin kanti thina ni anti roadside reserve Kawngpui zona tur hi metar zathum hi chu forest ram anilawa plantation aum chuan forest in clearance an bai save top thin ni in soi anibok ole for land compensation local tur hi aboinoi maya tuna land owners association te chuan October ni somthum pakhat thleng anhan ngak le mek chu ania abul ber chu district council hunlai dan kanla zum wangkhan pile putanga kan huan loram te pokha khulamin forest a tun thlengin minpon nan mia maisia department pakhatin clearance an dilain revenue department ero chuan pas an lo pe chok vele char thosia hengte hi ennon angai le ani ole tuna chuan journalist kan thian pa chuatlang editorin he boina bulthum aron zia hi ngai thale taila forland boina shetur poimo masate meni somni pasari sangni somnia land revenue and settlement chuan national highway paruk vaireng te tanga sairang chu frozen ani thu achua hei hi thu chua masaber ani hemin nu hian national highway 306 te po huam le in notification te chua that le ani ti chuan November ni som pakhat sangni somnia forest department chuan four lane alignment in apaltlang tura hian forest land aum thu general manager PMU selinga map nen athon kumsangni somni kumtoblamatangin kongkalna tura ram omte chu survey nei tran ania kumsangni somni pakata kala in ram nei dan survey atangin 3A notification achuatana hemi zulzui zel hian 3D notification te chua chun zom zel ania 3G estimate te siam chau anita zel bok vaireng te tanga sairang in kar hi package stranga thenni in survey nei to china 3A le 3D notification chua to chu vaireng te tanga chimluang package 3 chimluang atanga policy package 4 policy patanga sethon package 5 sethon atanga Kawngpui package 6 te anni package 3 4 5 te hi 3G estimate thelu to ania package 3 vaireng te to chimluang in kar chu kumin July thakhan pum ania approval mu masak ber ani package 3 le 4 atan award compensation tur hi puan to ni in kala le general manager NHIDCL te join account na July ni somni pasari khan da ania he award tur poisom to zong hi cheng vaibel che za somli ani kumin August la NHIDCL in kala scholarship nena lekha apeka chuan package 3 le 4 a 3G estimate chu competent authority of NHIDCL chuan apom to ti riati rualin package 5 le 6 ero approval ala omlo ti thu a inziak lea he lekha tho hian roadside reserve forest inner line forest le dim forest 229 hectares lies out chu forest clearance angai ti atalangin zangna domna pek ani ma hian forest land te hi voi khatal ti chena nei turin atibok NHIDCL hian kumin July thatop khan forest department a package 3 le 4 tan forest clearance dilna atheluta package 3 atanga 6 in kar vaireng te tanga Kawngpui huam chunga hian ram nei tu sangkhat jasari somthum panga omekin hengzinga mi sangkhat za pakwa chu VC pass ani August ni som pasari sangni somni pania land owners association package 3 atanga 6 te hian press conference an nei lia August ni som pakwa sangni somni pania principal secretary GAD meeting chuan non forest land nilote thlang chuakin land value telovin awati semturin ati
tuna hian package 3 le 4 a forest land nilo ram nei tu mi somthum pali te nena awa thi pek fel an ni to ani he boina bul lo in chandan Guwahati High Court single bench in January ni somni pakat sangni somni pakata judgment order alo chuato reserve forest area chungchang nia an soi chu kumin July ni sompariat khan anron suspend lea hei wang hian forest clearance angai ti po NHIDCL hian kala nena lekha an peka po antar lang ani ram nei tu te hian hetianga roadside reserve forest a net present value NPV te NHIDCL in an chunlu angai si chuan aram hlutna compensation unlock tur a heuthen don ni in an ngaya forest department chu 3A le 3D notification chualaya engthuma nei silovin zangna domna aum vele chu vea anpu ani forest clearance titur hian NHIDCL chuan forest department a reserve forest le dim forest plantation omna area chin ti chiang turin azota forest department in an chan le natangin forest ram hi enfia turin GAD chuan ria tirna apechuak le ani joint verification hi nei toma se hethu zilai thleng hian report ala chuak theilo thung hetila hian package 3 le 4 tana award pon to le paste thelu vekto anilaya land value tello poa zangna domna sem mai turati anilai hian sem alani telo chu ram nei tu ten an thathiam talawa athen theina pianga thlenin roadblock te hial antumta ani forest land tichatur hian forest clearance hi angaya the Mizoram District Council Forest Act 1955 chuan vareng te tanga sairang incarnational highway Kawngpui Dan meter zariat zeta zau chu roadside reserve forest a aloda ani hei hi 1955 hi 1965 a adopt chole ani hei baka hian inner line reserve forest point bilkho thirthleng ahuam ngenge he ek hi siam thatemo ti danglam emo ani lo wangin tun thlengin ala nungreng ani he clearance hi an nei lo chuan forest department hian na tho tir an ngam lova environment activist ten an khinwei chuan lam siam tur an nei don lo thumum aum thailo minister le collective district chunga MLA tenen po meeting an nei towa forest reserve thria tur hian state sarkarin thu anei miau lo wangin thumum aum thailo tundin muna hian PIL lut palta se reserve forest chunga Mizoram land revenue and settlement in encroachment and CMT na ani bera hetiang ani wang hian GAD meeting chuan forest reserve huam chunga settlement area te chu ati chena tur document rin tlak taknen forest department a theluta central competent authority nena chungmun te chu forest reserve ani tolo ti theina tura thlen turin ti ani tatopa anhlotling angem ti chu ashiat lo competent authority hi Supreme Court point reserve area TD reserve tura judgment siamnana athutlukna alakna ani helaya hian hanbel vele tajokila ramri chungchanga te kanboya ILRF inner line reserve forest map tepo kan hantar lang trina amaro chu dananga kan manchu Assam District Council kan omlaya danle map te zongjong hi kan lamang veksia chutilain Assamin kumtin deutho minneka ani tranchanla constitution boundary anron tranchana engkim mai hi enfiangai takvek ani NHIDCL tan zangna domna pek ngam alani lo mimal ramlak turchin ti felangin anin ngaya forest reserve area tenena alo in thuata ka wangin forest clearance angai le tabok NHIDCL tan chuan heng ramlak turchin hi felfai takati fel ani photlo chuan harsana omthai alani wangin zangna domna hi peka na thok tan tura ramlei fel mai ngam alani lo ani forest reserve huamchung vek ani atin NPV pe in forest clearance ti fel vekin na thok tan don se revenue department in valid pass an lo pek le VC pass nei ram nei tu ten andang don tho na thok tura chin fel ngal andu chuan NPV le CA fund baka ram hlun na po an sengkop ngam angai tina ani NPV kan soita ki forest ram anti chiatte indul le na kha ani klipna atir phatatangin jangna domna aum thaidon ti hriat ani vele revenue pass boipui chuk te VC pass alen value asang thailo ti hria ram en kol ngai lo le ngai saklawa thlai phun te luamia lo tur ti hriat denga in sathar te ram ruak ani ti hriat dola
visi pas siam tele compensate lang na tura ram ani ti hriat awanga shal leite po anom ti hriat ania hairo Christian te chuan antilo tura ngaila hetiang harsana chinfel harsa hi omlai hian afel theidan olsam berchu NHIDCL hian forest clearance hi ti fel thoi se ti ani bara hemizwa hian ram nei tu ten jangna domna chungchanga harsatna antok ani chuan pas an nei vek to tho awangin kota kalle mai se athaberang poimo masaber nilang chu na thok thei tura NHIDCL in ti fel ngai an ti fel masak ania chumiaya thil harsa jok kan boipui don ani chuan project hun atop thei mayang thil phut tilhotlin nge tawanga chak lakna Kawngpui poimo dan pin hi thil thaber ani haulova norle lung oilo na lan tir fo po hi achin feldan thaber chu anilo kaladan multimodal transit transport project noya Kawngpui sialin apal tlangram nei tu te lung oilo na te po hi aching fel thei tu tur kot lama kalmai se ti hi rilruwa alo om four lane tu ram nei tu point road block nei antum chungchanga po ram nei tu zangna domna dong tur ten hena road block huna sen sau tur poisa an khon khom ni in ashiata heng poisa khon khom te hi midang ta na har san na siam zonga manglo hian kot kalnan mangtal ho se afu jok mai om mange ti te rilruwa aom ole tuntuma kan ti chu thei te chu khati zong kha ania he compensation hi kan ron chui chiang zel don ani kan beng war phangei kan bei sei hun man nuak